Alright, ayan, naimbag nga oras na amin na sa ngapada, papagayam. Sa di naman napaset, tilubong di ayan, yung itakat kabkablawang kayo, tinaimbag nga oras, naragsa ka pa nagbibuya. Kaya natin nga roden ti programa nga napauluan, Kumusta kaitan kasin problem of the day. Programa ang pakaibasahan ti surat pakasaritaan ti parigot iti biyag ti may sa apagayam tayo ng problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya dati manen ni kasin yung Yongyong Ruiz nga umay manen mangibasa ti may sa nga pakasaritaan mga kasin nga hintay to balakadan na the problem of the day ni Manang Irene iti Badok Ilocos Sur. Ilocos Sur, Ilocos Norte ko na kuma. Matikawak pa ti geography. Taga Badok, Ilocos Norte, dati nagsurat ita, ngagkidkid daw ti pamalakad tayo. Sagudahin nga ti surat ni pagayam tayo nga Irene. Dear Cousin, umuna man ti amin, idanon ko man tinabara akablao ko kada kay nga taga na MRC Studio. Dakila pagyamanak dati nga programa yo. Tabayat iti panagururay ko nga dumteng ti lalaki nga ipatpatig ko iti bihag. Kanayo nak ngagbibuya kadag iti programa yo. Iso ti liwliwak. Wen kasinyong problema dahil urayek nga lalaki nga ipatpatig ko. No apay, ken kasano nga napasamak ti amin, dahil tatin inutek nga isalaysay. Api ngamin nga kasi tinaramid na tatang, nanang. Ay na, balasang kaw. Dahil tatitimi masungbatan ka ni nanang mo. Kaslan na kasesaya at mag. Idi sumangsango kada kami ni Rikrek. Idi niyam amum kada kami. Ay when pudno ti ko na ni tatang mo, balasang kaw. Di tayo mo't ninamna mga mapasamak ti kastoy. At nga road, nasulisog nga kunam at napan nagubradyay Pangasinan. No api nga minpet nga nagpadestino di Pangasinan na anang. Igat tatiwigat na amom ti lalaki balasang ko. Alis to masulisog no ado digit ti sulisog iti arubayan na. Gimapay ngagpasulisog no talaga nga napudno ti panagayat na kadyag tatang. Nalaustunan balasang ko, kitnay, ay nadi ka pa'y maipangpanganan daytan, nay nakakutkutong kan, manong aldawan nga di ka matmaturog, kan di ka mangmangan. Adyak nga rin makaturog nanang, kenjak makapangpangan. Iso nga orayek, ni kriktap na agsarita kami. Kadimbaga namin nga agawid dito'y, tapno makapagsarita kami nga nasayaat. Apay at dapela panggip mo nga makisarita ka tayo nga lalaki. Tatang. Dinto nga kunana nga. Iwaswasin yung ti relasyon nyo. Taadang nga roden sungsung-bata na iti sabali nga babae na. Wain pudno ti kuna ni tatang mo balasang ko. Saan mo nga ipilit ti bagin? Gaputa saan na mabalin. Kadnay nakasikog iti sa bali a babae ni Rikrik nga nobyo nga taga Pangasinan. Kadnay awan ti mabalin mo na balasang ka no digat aklune mo ti gasat mo. Sana na ay na aklune mo nga saan nga da kayo kini Rikrik ti agkatuluyan balasang ka. Agyaman ta, imanugot ka nga magipagsarita kanya, Rik. Anya ka di pa iti pagsaritaan ta. Nalawag mo't kingkan nga awanin. Awanin ti maipapan ka data. Gabuta adan sungsung batak nga sa bali a babae. Iso nga maawatan na kuma Irene. Ang imdok ka ba, Elan?
Amok nga siya ti patpatig mo Rikrik. Kit nakasagana nga mangilaban ti panagayat ko king ka. Uwan angim masikog ni Pinky. Angim siya ti patpatig mo saan ka di. Masusurok tumat lang ipatig ni Pinky. Anya? Gabuta isutiin natin agbaling nga anak ko. Rik, pang-aasim. Pang-aasim ko, ma. Lading itek. Nakaikad din ako. Sana mapadin, Rik. Kasano nga roden ti talo atawin nga. Ayan ta. Kasano nga roden. Masursuro naktumot lang nga lipatin. Saan? Iti ka anuman. Saan ka nga malipatan, Rik? Ibawing mo ti panagayat mo iti sa bali nga lalaki. Saan kung tupulos nga may ibawing ti panagayat ko ken ka iti sa bali nga lalaki, Rik. Sika lang ti patpatig ko. Itakin iti agnanayon, Rik. Tandaan am dayta. Eso nga. Saan nagtuagsar day nga mangayat ken ka. Urayik ti panagsublim, Rik. Urayik nga maamiris mo. Nga siyak matlaan ti patpatig mo. Urayik ti panagsublim, Rik. Urayik ka, Rik. Irene, balasan ko. Nanang. Ada sa nga ile. Asino nanang? Ada ni Jordan. Huh? Ibagayo nga masakitak nanang. Aniya? Masakit ka kadikit saan, mat? Ibagayo lahat na nanang nga masakitak. Kahit nga sangwe ni Jordan. Ay naanak ko nasaya at ti tao ngay may agpasa nga ile. Iso nga sa nga ilyem kumamot Kita, uri ka sarita mapagbiit. Kat sikan ati mangibaga king kuana nga masakit ka. Tabaliwan ng tulatan ti umay mang pasyar king ka. Api ngamin mo may nakpasyarin nanang. Ay amumat nga idi pailaan kat agar-aram king kan ni Jordan. Ang amo namin nga dan nobyok nanang. Aniya? Ay na. Asino ko matinobyom? Ibilang mo ka di pailaan nga nobyom dahil dyan nga Rik. Nanang, mamati ak nga sakti patpating ni Rik. Kitnam na mait nga agsublin to kanyak. Ay na, agmauyong ka nga talagan, Irene. At dadita ni Jordan nga nakasaysayaat. Ni Jordan nga awan bisyo na. Ni Jordan nga nagagat, nasingpat. Kadadot man nakikadwa nga ubing, nga lalaki. Di ka ko masangwan, tay kam ti gundaway na mat, nga mangi daton mo ti panagayat na king ka. Alan? Nanang. Nalakit din. Madiday tangan aramidam. Ala, bumaong kan. Alang rod nanang. Agpele saklaeng. Ngayon bagarabim, Irene. Ngayon bagarabim, Jordan. Awatim ko man dahito sagot ko king ka. Anya ka di dahita? Basit lang nga stop to eh. Ginatang ko si Hilita eh. Nagyaman Kinapi ka din nga ka dito eh. Nadamag kong amin. Nga dagaya man sa bali nga babae nga karelasyon ni Rik. Dahita ka dito rantam? Ha? Ay, saan laing nga dahita? Kahit ko laing ti magisiningid kumaking ka. Kahit ko nga agbalinak nga pagayam mo. Aglalo ita nga panawin. Anya nga, aglalo ita nga panawin. Anya ti kahit mo asawa Jordan. Amok nga nasakit king ka, ti pa nagsinayo kay ni Rik. Anya nga nagsina? Ha? Kat ti damag ko kat, adta ka nasikugan na di Pangasinan. Kat,
Mapan ije Pangasinan isunan, ije nga agnaeden. Agden nadan, iti babae nga nasikugan na. Nasken nga sungbatan ng arod. Mabalin ka ni, pumanaw kan? Ha? Diyak kahit nga makita to, nagrup-rupam. Anya? Ay, pangaasim, Jordan. No dahi talaeng ti umay mo ibaga kanya. No ipalagip mo laeng kanyak deta nga banat. Nasaysaya at laengen, no agawid kan. Agsubli ako niti silid ko. Ay, balasang ko. Tatang. Manong arabiin, nga saan ba't nga mumayan ni Jordan dito eh? Siguro akat nakaamiris ang tatang. Anya. Imbaga kinkwanan, nga isardeng nanti umayagpasyar dito yung balay, taawan tinamnamayan na kanya. Tapay mat, balasang ko. Nasaya at mat, dahil nga ubing. Kit no nasaya at para kada kayo tatang, di da kayo ti arman na, saan ka siya? Anya, naglugo ka. Kasano nang imin tatang ipilit yung kanya, tilalaki nga saan kumot nga kayat. Apay, dahil ka di pala nga rikrik, ti kayat mo. Dinto nga, nabayagdan nga agdindin na iti babae nga nasikukan na. Ngay, papanamon. Napukaw ti ganas kon nga mga tatang. Makamukay tulatan nga agidali manek. Naawan ti mood kon. Anya? Paimot nga. Mauyong samot ten dito nga anak ko. Aging gaita. Dahil pala nga rik-rik. Di panunutan na. Imbag man na nagilibre ka, friend. Kahit ko lang ti uminom, friend. Taapay, aging ka dita, friend. Pampanunutan pelaing tinapasama kada kay Ken Rick. Para kanyak, agsublin tumetlaeng ni Rick. Itibiyag ko. Anya? Allah! Kadimit nakiasawan aya? Kadimit nakasikugiti sa balya babae di Pangasinan, friend? Uwing ngagpaiso. Ngay mamati ak. Nga panawan ng tumitlaeng da nga babae. Anya? Mamati ak. Patcheck. Nga maamiris ng tumitlang. Nga siyak ti patpatig na. Katag sublin tumitla kanya. Iso nga urayek. Napigsa ka mo't I mean, naibtur ka, friend. Kasta nga talaga. Gabuti patpatig kunay unay ni Rick. Nakasagana ak nga mangilaban ti panagayat ko kengkwan. Ay, bongga. Talaga nga ilaban mo niya. Saan nga kinamartir daytan, friend? Anya? Saan nga kinamartir daytoy? Gaputa amok. Amok nga siyak ti patpatig ni Rick. Saan nga tayo nga babae? Di okay. Agore ka. Denggen nyo gayam detoy. Nag-request ka deta singer. Anya din request mo, friend? Basta, nag-request iti kanta nga isagot ko para kinirik-rik. Denggen nyo deta singer. Ay, go! Nagwapo pa deta singer, sagot ko man dito nga kanta. Kinirik-rik. Nag-request dito nga kanta. Gagayim kin kapsat. Kata may isa ka di customers tayo. Sa dino ka dito ayan ni Irene. Ay! Dito, di friend ko ni Irene. Siya. Dito gaya. Shout out kin ka, Miss Irene, kan dati friend na, nga kadwa natin tatangarabi. Tapos namin nga, shout out ka di madama nga bibuya dita, kan di customers, nga madamat inom da, enjoy, order kay lang. Kaya talaga nga, enjoy dati nga rabi. Kaya inakman nga rin isagot ti mesa kanta, request ni Miss Irene, para kay Rick.
nga ipatpatig na. Yan. Oy, detan. Basta din game deta, friend. Isagot ko nga isagot deta. Kinirik-rik. Kani sagot ko mamaya dati kanta, kada iti agsal celebrar iti anibersaryo iti panagkalaysada dita California ni Tito Mario and Tita Bibe Santiago. Ay, go! Nagwapo di singer Irene, be. Wen nga ro. Iso nga isagot ko deta kini Rick. Talaga nga ilaban ko ti panagayat ko kenkwana, friend. Ay, go! Bongga, friend! Ay, papanam. Ay. Nanang? Papanam, rabrabiin anak ko. Ay, api nga nakapilis ka. Api nga nakaarwat ka. Anya ti orasin ti ko nam. Kuha nanang. Inakla diyan da Julie. Adala na si Sita nga like. Adala namin na ibatik kan kuha na. Anya? Akit mabalin mo't into no bigat latan. Api nga itat ruwar mo. Api nga itat papan mo. Masapul ko ngamin nga masapa yung tunubigat nanang. Ni ka di Julie. Ti inkarantaan. Nanang? Wano sa bale? Anya ti kayo sa nanang? Ay. Apay ti amom? Jak na damag? Ti anya nanang? Ay. Adda kanon ni Rick dito yung lugar tayo. Nagawid kano ditoy. Pinanawan na kanon dati nasikugan na. Dati aginana, iti Pangasinan. Anya? Ay. Agin ko kunakamot nga di mo amaw. Amok na iso trantam. Pag kunaan nyo mat nanang, ay nakaseksiksi ta suot mo. Kaya iti lumabas ka. Maangot ko tapayod mo. Nakabangbanglaw. Pinagdigos mo samot tayo, nati bangbanglaw. Ay, ko. Alala. Saan ka rumrumar? Nanang, pangaasi ko palubusan dak. Anya? Ngamin kit, ni mismo Rick tinangibaga kanya, nga kaya't makasarita. Taapay! Ta makisinublanan king ka, tanauman kadagay di aginana. Kaya't mo pa yung arot ti kasyay, binaybaan na digay ti aginana di Pangasinan, sa makisinublanan king ka, kasta ka di. Nanang, ipatpatid ko ni Rick. Ay, agmauyong ka, agbalakan. Pacheck nga namirisan ni Rick nga siya ti ipatpatig na nanang iso nga nagsubli kanyak. Ay, balaka nga talagan, ay rin. Iso nga, ay makaamu ka. No kayat mo trumar, sige, no kayat mo tagpakata nga, alaing ka. Inako nanang. Nakaragdag sa Rick. Uri mo siya. Tiamok no. Ag nanayo rin nga, mabukaw ka ni tibiyag ko. Saan ka nagsangit? Adakon. Kaya nakaragdag sa mo. Ta nauray na. Di mo lamon no kasanot ragsak ko. Inal daw nga urayak ti panagsublim, Rick. Katitada kon. Naaping amin nga italaing. Ay, itala nga na nakaalak ti gundaway ko. Nagsubli ka katiga po ta na amiris mo nga siyak ti patpatig mo. Ay, uwan. Saan ko ngayon patig ni Pinky? Amumat nga nakidin na aklayan kang kwana. Gapo nga rin na si Kugak. Sige, nalpasan ti amin. Tinasisita, adakan dito eh. Tinasisita. Maituloy tan ti relasyon ta. Mailiwak la unay king ka, Rick. Mailiwak mat king ka, Irene. Nabayag nga iliwak kang tigiti agik mo, Rick. Uray mat siya. Irene. Nabayagan nga jak na Rick na ti bara ti bagim. Tirot ti arakot mo. Uray mo't siya.
Sabi ko matasaan kanton nga mapukaw pa'y kanyak. Sabi ko mata, ag nanayonin nga datatyag din na. Saan ka nga rin nagsangit eh? Total adak dito yan. Parang sa akin ka. Rick. Iliwag iti romansam, Rick. Rick. Itaman laing nga agmay may sa dagiti bagita. Uwing nga rod. Imbagta na oray na. Talagang orayan ka. Ay patpatig ka nga rod. Kitawan to ti lalaki nga ipatig ko. No di laing siksika. Nasaya to kasta. Sikakit sikan to laing. At anyaman di mapaspasama, Krik. Ipaglalaban kita. Ha? I love you so much, Rick. Kastamot ka niya, Irene. Rick. Irene. Agpaparaw ka pa yun. Uri matsikar, Rick. Agpaparaw tang agpadpada. Rick. Irene. Irene. Nanang. Kasarita ka man. Anya tayo dyan, nanang. Nagsinublanan kayo kade. Kinirik. Ha? Ay kita, saludsudik laking ka Taday tati sayang guseng. Anya? Ay saan kang aglibak kanyak? Saan ang aglibak, nanang? Wen, nagsinublanan kami. Aniya? Awan mo tidakas na, nanang. Saan damot nga nagkasar ka day taga Pangasinan nga nasikugan na. Pinanawan namot idan. Nawaya kami nga agpadpada. Day taati amaw. Anya? Ay, di mo sawan. Nga adaman na pasamak yun. Kanirik. Ha? Ay, di mo amo nga talaga. Ti andyan, nanang. Di mo amo pa iti mapaspasabak ti aglawlaw maun. Anya ka din, nanang. Ada si mangpot a babae nga masikog iti balay da. Rikrek. Anya? Sino da dyan nga babae, nanang? Akit tagalaon yun ka now. Ape nga si mangpot iti balay da? Nakasikog ka di ti ama ni Rikrek. Iti sa bali a babae? Ay, lukaw, laklakayan ti amanan. Sino nga rod, nanang? Sino day nga babae nga masigo nga si mangpat iti balay da Rikrek? Kat nasikugan ka nun ni Rikrek, ijelaon yawn. Anya? Sumalagayam nga nagsinadan, kada di taga Pangasinan, tapi nagtalaw gayam day di babae. Tanaduktalan na nga ada karelasyon na nga tagalaon yawn. Kat ita, masikog di tagalaon yawn, si mangpat iti balay da. Kat ngay, agrubrubuat dan, sumurutan ni Rikrek ken kuana, nga mapan ijelaon yawn. Anya, saan nga po doon ito, nanang? Anya nga saan nga po daw? Baka di maabutan baka di makamakam idan no mapangkasadyay. Saan na mabalin? Indak sadyay awanen. Nakatalaw da siguro itan. Saan na mabalin? Nas nagsarita kami nga una. Saan nga po doon ito, nanang? Saan nga po doon ito?
Pangaasim, Rikrik, agsubli ka dito agsarita ta. Pasensya kan, Irene. Nandiyak man dinamnama nga masikwag gayam ni Lovely. Anya, Masapol nga takderak sung batak dati responsibilidad ko tanang si kugak nga rod. nagkasanuta nga Ruden. Pangaasim ko ma, agsublikan please. Diyak ka ba eran nga mapukaw ka manin kanya? Awan di mabalin ko. Talaga nga, nakaikadeng akon na masapol nga sung batak dati responsibilidad ko kay ni Lovely. Anyan tulangin ti sawan ti pamilya na. At siyempre, si Kugna, ti agbaling nga anak ko. Iso nga, maawatan ako ma. Please, amo magipatpatid ka launay-unay. Please, pangaasim ko ma. Rikrik? Rikrik! Hello, Rikrik! Inidipanak mo, Diyos ko. Anya na ito yun. Tiamog no. Tiamog no, awalin di agbaling nga problema ni. Ni mapi ka na kasi kung matmanan ni Rikrik. Diyos ko, ay. Ay, papanam, siga. Ay, Ren. Ay, api nga nakapilles ka manayin. Nanang, tatang. Anya ti oras hindi ko nam. Ko Ay, amok man daytan. Nadamag mo siguro manayin nga nagsublain ni Rikrek. Ta pinanawan nan dati aginana jalaon yawn. Aging kukuna ka pa ilang. Nanang. Ay, saan ka rumruwar? Saan ka makipagkinita ka dahi nga lalaki? Tatang, nasurok nga 30 titawin kon. Isong nga ti kunak. Saan ka rumruwar? Anya? Adamit bukod ko abiyag. Adabukod ko apanunot. Uri adabukod mo apanunot. Ang salmat nga usto deta pang panunutan. Anya ti kahit yung asawin tatang. Manutawan mo kumaan. Aging kahit magnamnama ka pala nga da kayong tumutla ka dahi nga Rikrek. Ay, pudno ti ko na di tatang mo. Nagadun ti nagarim king ka nga pinaay mo. Gapo ka dahi nga lalaki. Isulatan dinamnamaan. Kat itata nagsublibanan, ta pinanawan nan day, dati aginana di laon yawn, kalpasan nga pinanawan na dati aginana di Pangasinan. Inka man idildil mo man tabagim kinkwanan. Nanang, nakaamiris ni Rikrik. Nga siyak matla ti patpatig na. Iso nga pinanawan na tigiti aginana. Iso nga siyak ti sinublyanan na ay ang agmauyong kan. Di ka lang tabaybayan. Uray tabiyag na mo dayta. Baybayan tan tumot na. No agsangit-sangit tumanayin. Anya ti ko na. Pasensyakan. Sa anak nga nagsubli dito'y paraking ka. Anya? Anya nga Rod? Pinapanaw nak ni Lovely. Nakiwin na suwas kanyak. Apay, gapo ka dita na naamiris na nga saan mo nga ipatpatig iso na. Gapo ta siyak ti patpatig mo. Iso nga nagsubli ka kanyak. Sa anak nga rin nga nagsubli paraking ka. Anya tiket mo asawin? Imayak la dito balay. Anya? Papanam nga rin sa dino ti papanam, Rikrik. Inagdita sinait. Taga dita nga minti na si Kugak. Anya? At tama na si Kugamon. Nasulisog ak laeng. Nasulisog ka manin? Hindi mo Pangasinan ni Pinky. Si Maruno La Union ni Lovely. Itata. Dita Ilocos Sur. Asin no ka diti na si Kugam dita. Ni Irma. Irma. Apikas dihay. Anya? Ije Pangasinan, Pinky. Ije La Union, Lovely. Dito'y Ilocos Sur, Irma. Diyak maawatan ti kahit mga sawen. Ngayon kahit ko lang nga ibagaking ka.
Adda manen sungsong batak nga responsibilidad. Gatla dingitek. Inakon makidinakin ko na. Arik-arik, pangasim ko ma. Pangasim. Ipamay sanak ko man. Wayat ko ma. Naawan ti sungsong batak nga responsibilidad. Maapi ngamin nga dinak masikugan. Dahil tadi jak masong bata. Ang nasken ngayon nakon. Kita agur-ure kanyak ni Irma. Kada dapay imbili na kanyak agatangak nga vitamins na. Rik-rik. 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 Rik-rik pa nga asim. Ang sublikan to. Orahik ti pa nagsubli, rik-rik. Ang patsik nga maami respondo nga siyak madla di patpatig mo, rik-rik. 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 Ay, bimabakyang ka. Naglaing kang uminumiti arak. Enya, tatang. Unak, bimabakyang ka, nakalalayang ka uminumiti arak. Rinabi mo't latang agbartek kan. Ay, supay Namin ano kang binagbagaan dahil tanga anak mo. Sakit gin din, inumin na. Umagigit din tatang, nanang ta, danggayan dakman. Ay na, agmauyong ka nga talagan, gabu ka dahi nga lalaki. Huwag niya agpaisaw. Amaw, Dionisio lakay. Madanagan para kay dahil ta anak ta. Tapay, Mike. Ay na, yak amaw, no duduma. Agsasao nga may maysa. Niya. Eh, bebeblat na na. Isupay ta pagpaagas na nung mas bilang laang ta na nadadal ti panunot nan. Ay, tunggal kasta nga uminumita arak kag may maysa sa unga sao. Wan nga rot ang paiso. Hindi ta. Kita sao-sao man ay. Urahik ti pa nagsublim, rik-rik. Amok nga destinita. Agpapaamyanan ka laeng. Day taman di bagbaganan, nagpapaamyanan. Anya. Jakar bawatan. Idi mo, Pangasinan tinasikugam. Pinky tinagan na. Nay, day ta. Kita alis istorya day ta. Idi si Marano. La Union, lovely tinagan na. Letter P, letter L. Ay, agmauyo nga talaga. Ano, datay bagbagana. Jak maawatan. Sakit si Marano, Ilocos Sur. Irma, letter I. Siyak siguradon ti Sumarano. Ilocos Norte, ditilaeng Badok. Irene. Ay, talaga. Ay, sigurado lakit di nga siyak ti Sumaranon. Siya kundi pagtungpalan ni Rick-Rick. Gaputa siyak ti Maudi. Sumaranon akti Ilocos Sur, Ilocos Norte. Irene tinagan ko. Nangrugimat iti letter I. Nangat pagrugyan ti nagan ti probinsya. Isumet ti pagrugyan ti nagan ti masikugan ni Rick-Rick ken kaden nana. Isukal pasan jay taga Ilocos Sur. Sakto ti Sumaranon. Ay, ano man, day ta anak mo, Dionisio, Tuklay, nakababain no makita ti karuba, agmauyong san. Ay, awang bibiyag ka, makaambu ka na, makagat no maaring anak, kadeta kinamauyong na. Oh, siyak lakit din. Angin, de talaeng no. Ada isa runo na di kagayan. Jak ipalubos. Jak ipalubos nga pumaamiyanan pa. Nagimas ti ara. Ay, papanamanain. Si kamot nanang. Saan ko nga ilibak kada kayo? Si Mangpet ni Rick-Rick. Aniya! Kat anya no si Mangpet kuma? Diyo ka dinadamag? Nagsinadan ti taga Sinai ti Ilocos Sur. Iso nga umahayan ti Ilocos Norte nanang.
Ay, agbagtit ka, deta man ti bagbagamon nga pumaamyanan. Ket agpay sumet. Nang rugit Pangasinan, insarunod ang tlaon yun. Si Maruno Ilocos Sur. Ket ni, addan dito'y Ilocos Norte nanang. Ay. Agmauyong ka nga talagan. Dandani 40 titawan mo, mangnamnama ka pelaeng, kaday diyang arikret. Mabalin pa lang nanang. Sa anak mo pa nga nagmenopause, sigurado lakit di nga siya kung ti isarano nga sikugan ni Rick. Ay, agmauyo ka nga talaga. No ko masibibiyag pa ila day di amam. Kaya, ay, si Kape kid di patsik nga rason no ape nga nasapa nga nawaswas ti biyag na. Na high blood. Dili bagbagayo nanang. Inakid din. Kit nasken nga agsarita kami kini Rick. Sigurado lakit di. Nga sapsapulan na kon nanang. Ay, apo aya, bagte, tsak sabat sumarunok yung tatang mo nga mauste. Salbag! Anya? Nirikrek, balasang ka. Uwan tata. Imayak dito ita, nadamag ko nga si Mangput ni Rick. Ay, apagbitla ditaw. Naimay na imbaga nga. Nga anya tata. Nga, mapanijay abra. Anya? Anak ko na jabra tata. Ay, jak ba na mo tayo nga paraw. Awan lang matendeg bayag nga karelasyon na. Anya? Adda na si kugan na ijay abra. Abra? Uy, taga abra. Ti baruga kaayat-ayat na. Nasikugan na kanaw. Awandan ka dahil taga sinait. Iso nga, napandya abram, ta ison. Ti ayan, dahil nasikugan na, balasang ka. Anya? Abra? Ape nga di mauas di abra. Nagdiretso ko dito Ilocos Norte na atatang. Apay, kit ni adala dita sinait ang tata. Kit siya kumatin sa rununan. Ay, di ka maawatan. Anya ti pagbagam, ay ren, balasang ka. Ape nga di magas di abra. Ape nga min adapela abra. Ape nga adapela abra ng aming nga probinsya. Ay, Diyos ko, aya. Apo, aya, abra. Ape nga min adda abra. Diyos ko. Ay, Rick. Lakay. Ide, noomin inom ni Irene. Ho, Agsasao nga may sana nga agkatkatawa. good. Sa balibot itan. Nakamuleng-leng matlatan. Di na pa'y narugyan deta. Bilog nga gin kat kasla na bartekan. Anya. Apay nga tamad. Yaka mo agpanpanunot siguraw. Anya nga tan, wag surat ta ijay programa ni Yung Yaw. Anya. Apay mo nagsurat ka. Agpabalakad taman. Agpamarangtangan ni Irene tinagsurat. Pagdinggin tanto man, dinggin nantaw, ti pa nakaibasa na. Pabalakadan tayo man. Tabaring matulungan dati anak ta. Tap nagsubli ti dati nga kinalimpyo ti panunod na. Ay nauray no kasta ta anak ta. Makonsensya aklat tamot awan ti aramid. Ni agure ka. Apay ka sarsarita na. Naaringan ako. Kasarsaritak pa yan ti arian. Mala. Anak kao. Nanang. Nagsarita kami kinitatang mo. Anya? Agmauyong kay samutin nanang. Anya? Natayon ni tatang saan ka di? Why, nangim adati kararwana dito. Kasarsaritak no kwa may papanking ka. Nang runa iti kasasaad mo. Da kay samot kag mauyong nanang saan nga siya. Ay na. No, di ka mamati agad saan. Basta, agsarsarita kami kintatang mo. At dati kararwana dito. Banbantayan na tangadwa.
kunak isurat ko dahito isurat mo dahito pakasarita am kiniyong yaong dahito i-Jade Neymar Studio. Makaamo kayo nanang. Ngem awanti oras ko ngagsurat. Saan na balin istoryain tantulatan kiniyong yaong tawagan tantaw. Babalin ka de. Sige lang nanang. Ay na, bayam tagpabalakat tanto anak ko. Kahit mo kasarita ni tatang mo, ay saan nanang? Api kasarita ni tatang kita tayo. Makasarita mo ti kararuana ka. Ito kailangan siguro nanang. Yung siyak, saan ko nga makita kan saan ko makasarita ni tatang gaputan na tayo. Ay, ba makaamukan o di ka mamati. Dahil nga rod ti pakabuklan ti pakasaritaan ti parikot ko kasinyong ket agyaman naklaunay ta inikandakam ti oras mo nga mangi salaysay ti pakasaritaan ti anak pakasaritaak babayan ni ti panakistorya ni nanang king ka. Agkidawak kuma iti pamalakad yo mga kasin. At amat na gadi kong daway nga maamiris ko nga bidot deti aramidek nga mangnamnama ak nga da kaming tumitlaeng kinirik-rik. Damag ko kasin yung ket isuda pay laeng kadeti nasikugan na di abra. Agtawen akon iti upatapulo ket inem. Nga madamad lata digiti kundaway nga. Anya nga ta, pampanunutag, anya nga ta no. Agsubli ni Rick-Rick. Ket ibaga na nga. Da kami ti agden na. Aklunek to nga ta. Bueno, lukatak ka di ti pusok iti sa bali nga ayat. Angem kasano kat awam mo ti agar-ara mon kanya. Kas lalikliklikan dakpayen dagiti lalaki iti lugar mi. Ngas la pa nagkita da kanya kasinyong kat adda perdi ti utek ko. Angem awan met. Nagayatak laeng iti sobra-sobra iti maysa nga lalaki kasin nyo. Daita laeng matibidot ko. Ngem sabay ko kat saan pa nga naladaw ti amin para kanya. Sabay ko ta sa anak nga maitulad. Kadagiti bimaket limakay nga awanan iti katakta ko ngay. Kadagyaman akmet kadagiti naruway nga nagbuya. Ket sapay kumata damad na pidot yung adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Manipod ka deti surat ko. More power to your program, Kasinyong, and God bless everyone. Tuwing arodag problema apagayam mo, Irene, iti Badok, Ilocos Norte. Irene, thank you so much. Di pa nangiburay mo kada kami dito pakasaritam. Ket sabi ko tawa malag-anan ti riknam ken malawlawagan ti panunot mo. Kadagiti mangigam nga balakad wenno reaction dagiti viewers tayo. Ala, talaga nga narigat talaga no agayat ka iti sobra-sobra iti maling tao ako nada. Api nga tangamin nga may mesa lang mo ti inayat mo. Api nga min nga tanga di mo pinadas nga inayat ti sabali, inikam ti gundaway ti sabali nga agdaton king ka, nga agayat king ka. Taba ka saan ko mga kasta tinagbalin nga gasat mo? Saan ka ko mga agmaymay sa ita, nga awan katakta ko nainay mo, iti tawen mo nga 46, nga kunam, di sigun di istorya mga nyak idi, nga, kas lang madandanagang kamot, nga di mo kaya ti agbalin nga, baak abaket. Ala, sampeng nala daw ti amin, adda pala tiyan sana.
Iso nga iyagawam met yagdingeg kadigiti balakad kuna ni. Hello Mami Shirley Sean. Nadikat ti taga Abra kuna ni Mayolin Vargas. Oh, baka tirigat namin no may kamang kat Abra. Manulaeng ti paglusutam ditan. No Jack Mariro, talo wenno patlat paglusutam nga mabalin dita. Dito yung main road, dito yung Narbacan to Abra Road. Dito yung Danglas, dito yung kumamang iti Nueva Era. Kaya adapay, dito kumamang iti Kalinga. Diyan ka muna dapay. Baka dapay kumamang iti Benguet, diyan sigurado. Ngayon nung maikamang ka dito Abran, narigat ka makalusot ditan. Isong good luck kadigiti na ikamang ti Abra. Nadikat da kano, ang managayat da kano madigiti taga Abra. Shout out kadigiti taga Abra. Naminsanak pala na pandita. Idi nag-rides kami kadet idi laeng naudi nga tawen di December. Diya ka mo. Kasi diglang mo ti Abra ngem idi laeng nga nabaddikak ti Abra. Siguro kaputawan mo ti rantak nga mapanijay. Ngem itata nakahiligak mo ti agmot motor, ti agpasya-pasya, maki-rides, nakadano lang kita nyo, nakadano lang PJ Quirino Ilocosur, nakadano lang PJ Cervantes Ilocosur, di Skyline iti Quirino, ken Besang Pass ti Cervantes, ken Suyo, ado, napanakbatan, nakadano lang PJ San Aguilar, Aguilar Pangasinan, EJ Daang Katutubo, nakadano PJ Alaminos, Gapulaeng iti. Although nakapanak mat Alaminos idin nakalabas ang idin idi dapang kam di Iba Sambales idi Baruak pelaeng. Ngem adu digiti lugar nga madandanon kon nga buka deti Ubraimi nga panagpaspasyar. Kaya iso nga nirikrik. Jak amo no anya trabaho na hanga nalawag di pa nang istoryada ngem kaslang biyahero. Adamam amuna kada probinsya nga pagdagasan da siguro at machiks na kasya.